go les Portugais, go les Léopards, go les Léopards. RSSB muri weekend yari guserebura igikombe basket yatwaye hari atwara abavutuye RSSB Tigers yatwaye karaka match ko tujya kureba se ako umanuka wabareyo urabizi se ukamanuka ubabareyo turagenda twakodesheje bisi yacu tugende turana senkana mugiye gufana ikipe niyo batsinda uwabareyo buri umwe aragenda yikura ukwe ntumenye uko umugenzi wawe yataye no driver tawe utangira uhita ufata fone bakagira ngo uri bugaruke wicare ugahita ufata nk'akamoto bakakubura babyita kwivumbura bro kugenda uwabareyo abareyo bakidukubita nibwo uhita ugenda ubona umwe ari kugenda yikura ntibagendera igikundi ese ufana reyo ngenda umureke ese uba wumva WhatsApp bisura nshaka wiki si wigize umusesenguzi tuganire ku gikombe cy'isi asuri kugikurikira cyane ari amasaha yo gucana igikombe cy'isi mani ntabwo mba ndi kugikurikira kumva nanagikurikira dufende kariya kamace ka saa 9 ujya ukareba oya ntabwo ndenza saa 3 kugera saa 4 ase uryama ryari ngiye agasaa 6 mba ndyama niyo bora yawe ibyo urimo gukora byose tushatinga down oya ntabwo uko bigenda siko mba narangije gukora ibyo kora byose saa 6 wese saa 6 ugikora ikintu ndi kuvuga hari ukuntu wareba nk'akamuvi cyangwa uri kureba nk'akamuvi oya muvize nagejeje mu minota 40 nkayizimya ariko biri mu bikiyanja ngiye ukuntu ndeba akamuvi nimba ngeze ku minota wa 30 nkumva ndi gusinzira ndayizimya ngiye kwirya ariko byo nzakomeza ejo ukazongera ukabanza ugasuzuma ku minota 20 ngo umenye aho yari igeze uvuga ngo mushobora kumara iminsi nk'itatu ndeba akamuvi kamwe kino gikombe cy'isi kuba kitakirimo ba Batistuta ba Rigobert Song ntabwo bindeba abo nabo ku gihe cyawe ubu ngubu harimo Myanmar nande Yamini Yamari tukureba Haaland Mbappe n'abandi Mbappe ndamuzi ase Moussa wanembwa abakinnyi batanu bari gukina igikombe cy'isi havamo Cristiano na Messi ubu ni buri buhere ariko vipi kuki usutera ahubwo ku gikombe cy'isi ukakivanamo kambwa ngo mvuga batari mu gikombe cy'isi oya uravuga bari mu gikombe cy'isi ariko abo babiri ngereka ngo top 10 y'abakinnyi mani 10 bari muri no Coupe du Monde El Mundo Coupa muri El Mundo Coupa harimo umugabo wa mbere witwa Cristiano Ibile Ronaldo hagakurikiraho umuhungu witwa Oluwa Messi hakazamo umuhungu witwa Mbappe Pogba na urimo Pogba nagikinira Senegal Pogba mazimini yakiniye n'Ubufaransa kubera biba bihano bya doping ntabwo bakimuhamagara bahise bashira se Rashford arimo ntabwo yahamagara cyangwa uri gufomboza buri zina ryose bumvise Neymar arimo bona n'ababolingo b'abaturanyi nzimani nabo mbatemo abagongomani bakugora ku buryo uko wamenya abandi makipe usiko ko nabashije kubona mani abantu 10 mu gikombe cy'isi today nta makuru mfite kuri naba Sadio Mane baba Senegal wapi Sadio Mane arimo muri Senegal Sadio Mane ndamuzi ariko nuko mba ntibuka izina gusa Sadio Mane afite agasatsi gucya kumweru bro kagatenti bondo muri Morocco yitwa nde Ashraf Hakimi n'imburani wa undi wo muri Liverpool Mohamed Salah n'umunyamaroc n'umunya-Egypt n'umunyamaroc cyangwa umunya-Egypt Egypt n'aba Algeria ubu Egypt Maroc on est en Afrique c'est la même nyine bavuga oya na alaje narenza ko abanyafrika muri Nigeria aho barahari nkubwo tubo twagiye duca ibintu abayapani brett cyambere nzi ko ngo muri
mondial abanyamerika basatse abantu nka kwa kundi bakucagaza Nyabugogo baragusakaga bya fresh. Bererwa bavuga ngo igikombe cy'isi ni kivana politike ariko nicyo cyambere kivanze na politike. Ako nuko mugiyeyo hari politike. Neza bindi bihugu ntibibifite. Bari kubigereranya uzuko Russia icyabaye 2018. Cyabereye muri Russia. Ticket train zari ubuntu, ibiki parking ari ubuntu. None ubu nguti cyama kibanza nko muri Amerika kujya nko nk'icyabiri $1. Muri Amerika c'est business country. Ni business country America bro. Amerika buri kintu cyose barakigurisha bro. Na parking yageze ku matike turuwasi. None ze tutakwishyuje twazagufatira yandi. Ariko babivanze muri politike bari kudayinga visa z'abantu benshi. None nka Iran ni ikinira n'umukino ku butaka bwa Amerika. Iran bari gukina? Bakiniyeyo. Ahubwo baba babarinze n'imbunda. Mohammed is moving. Nibemerewe gukora ku butaka bwa Amerika. Barara mu cyubwo butaka bwa. Bazajya bakina banza bata Mexique nimba atari Canada. Simerwa se basinye deal y'amahoro se bisubiyeho ariko abatipe nabo ntabwo baba. Bamwe ngo politike ntuyivangamo. Ntibasinya agapapuro bagafatana mu ntoki ugatomba ngo babomba ubundi bwato batararenga n'ibiro. Nise baba bari gukina uduscript tw'iki bagiye bavuga ati jya hirya nanjye njye hino nkumene birangire tuvuge turate. Ubwo bikinwa Moussa. Okay, ngambwira football ikindi kintu. Uretse abakinnyi izi bindi bintu nabyo. Abafana b'Abajapanese n'abakinnyi. Bava muri roka bakoze amasuku nuko utabona nk'amafoto. Abajapanese n'abafana bavamo bakoze muri stade. Abayapani ariko barazwi ku isuku ngo bantu bambere bafite fresher ku isi. The Japanese. Ako ngako ko bakazwi. None se uraha amahirwe iye kipe? Portugal. Ushingiye Portugal ari miki machine bro. Niko kuvuga ngo tugiye kujya kurasana ngo twebwe dufite AK47 abandi bafite Kalashnikov. Nese ushingiye kuki? Nyine nshingiye ku gifaru bafite cyitwa Cristiano El Mundo Ronaldo. Match bizabasake nduzayireba. Ntago ndubwoko bwo mufana. Nge ndi umufana. Sibyo? Umva makuru. Uza kureba resultat. Bura no ku ishuri yo twarangizaga gukora exam. Ntabwo nashaka umuntu. Ntabwo nashaka kuza ngo icyambere basubije ngo iki. No. Twe twijye mu zindi story n'utazikirenga cyagenze gite. Buriya n'umukino w'Amavubi. Amavubi aramutse akinnye nka Coupe du Monde. Akagera ku mukino wa nyuma. Ntaho nareba. Iriya kipe ya Coca-Cola urayivuga hehe? Nagenda nkaryama. Niyo kipe ya mbere yikarifiye ari ntoya mu gihugu. Irenda kungana Gasabo Irusha kilometero 15 gusa. Iyo kipe y'igihugu se? Nazi cyo ari igihugu cyangwa ni commune? Ni igihugu. Ntabwo ari igihugu bro. Gasabo ngo ako na akarere. Ariko iyo ngiyo that is not a country. It's a country. That is a state. Brana za Qatar ni state, it is not a country. Umenya a country hari dimension bawo. Qatar ibiri. Qatar is a state. State of what? State abari ubwoko bw'ikiboro. Sibyo? Uza gutangiye urabona nka Ese yavuze ngo World Cup state na country babitandukanye. A country is a big land. National team bavuze kiba bajya bavuga national state. Oya state bari nation kuko iba iri recognized by UN. State oya nese bagira measures bagenda kujya kwita igihugu. Hangeri ibyo nibaza. Oya ni igihugu. Kuko utudugu dutoya twitwa states. Ntabwo ari country. Natwe twajya muri state rero. Oya twe turi country. Natwe turi bato. Twujuje size z'ikibanza. Ize size se kumwe. Umenya bafatira kuri size runaka. Oya ni igihugu cya Coca-Cola. Monaco is not a country. Yego. It is a state. Ariko bo niko bidekaraye ariko bo ni igihugu cya Coca-Cola. Oya nako kabari gato. Twebwe tujuje mezire z'ikibanza kugira ngo bakubarire muri map y'isi. Nabo bariho. Bo bari ku map gato. Karamaze wari wereye mu Rwanda ko usaba basi mbwira story zako ga country ureke ko. Nuko kikarifiye mutari karifiye gafite abaturage 150 ku 160.
harya twe dufite miliyoni 15. 15 ubu maze gukora nka 7 mubyara buri munsi. Ariko nje ntabwo nemera ko twabuze abantu bakina umupira, ahubwo twabuze abantu bakunda umupira. Voilà. Urawukunda muri kureba ya saa 9. Murafana, ntabwo gufana no gukunda umupira ni ibintu bitandukanye. Harya turi kwa kabiri. None yakamije. Baje gutwara amashingwe. Amashingwe se harayufite menshi. Amashingwe yawe yera nka rimwe mu kwezi, wewe bakujyanira rimwe mu kwezi apana buri cyumweru. Kandi mba narishiye buri kwezi. Okay. Konkakao yabakubise. Konkakao ni ikizi? Ni icyo undi munyezamu. Konkakao? Ni iki? Ni icyo gihugu cyitwa Konkakao. Kurisawu ni be Kurisawu niyo mu birwa bya Caraïbe ngira. Konkakao. Kapitali yawe yitwa gwikizi? Wabugiye kungora. Umbwiye ngo n'umukinnyi umwe wawe urama amafaranga sinamumenye. Ntabwo nge numva Konkakao ukuntu yagira abantu 100,000 itugendane muri mondi yose. Mufite miliyoni 10 na. Ufite miliyoni 10 na. Ni nko kubona Gasabo akakanya ise yidekarara ikigumura ikahita batanga kujyayo bati ahantu nzenguruka n'amaguru. Ariko numvishe ngo dufite ikipe y'abana yatwaye El Mundo. Ntabwo nziyo El Mundo ni ariko dufite ikipe y'abana yatwaye El Mundo. I swear to God. Nuzi ya kipe dufasha yo mu Bufaransa yitwa Tupuisa cyangwa Qatar. Ya kipe mu Bufaransa voilà, Paris Saint-Germain. Hari abana babo baba mu Rwanda. Na academy. N'abana babo baba mu Rwanda cyangwa n'abana b'abanyarwanda. Biri muri contract mukorire rero bakoreza abatoza babo ball nkizo muri contract. Iriya ni pepiniere. Pepiniere. So pepiniere yanuza iriya Paris Saint-Germain yatwaye El Mundo. Ariko twebwe n'ahandi hantu nzi turatwara na Eastern Wood. Twatwaye ball basket se. RSS muri weekend yari guserebura igikombe. Basket. Yatwaye. Hari atwara abavutuye. RSS Tigers yatwaye. Karaka manche kari kureba se. Ako nuko tutadufite ibiceri byo kujyayo. Oya. Byari ubuntu kwinjira. Oya. Nayo kwa beze nkabira muri bare kwinjira saba ari menshi. Oya mu system kwaje ukajya ande kwibati. Ari ahantu wahengererezamo. Oya nyine ujya handeje muri arena ku gatebe ga nyuma. Hanyuma bahendutse. Umuntu uri mu rugo bakurushe kureba match neza. Hagenda afite nuza. Ese Jumeri sibemeye kuri stade. Habuze ko tutagura mana ahubwo Jumeri tujye tujyamo. Bana abanyamakuru bacu bajya kureba match ngo se bagura hasi muri VIP. Baba barireba nka Bernabo yacyarye 90,000. Bafite kuba bari hejuru kwa 90. Handi ngo batsinda igitego nawe ugasubira inyuma kuri phone bari kiri kuri playing ukareba ukuntu bagitsinda. Uri kuri stade uri no ku gafone. Aya nayo tike nayo naba. Ugomba bajya mu za maki. Ariko iyo match irangiye uramanuka ukajya ku kibuga ukajya kwifotoza. Niyo bakabafatira nyine ngo yarari Bernabeu kandi akiri kureba match yo murushe kureba. Uriya kujya wifotoreza hasi urategereza abantu bagashira mu mara nk'utundi dusatu. Ariko ikiza cya Visit Rwanda usanga hari box batugenera. Nje rero impamvu najya njya kuri stade nje mba mbona kuri screen ariho bireba neza bana gukubita Roranti bagakwereka giye kuvunika ukabireba fresh. Ariko kuri stade ubureba utuntu duto bya danje nubwo nzi ko niyo waburi imbere ubu bireba fresh. Ariko bakwereka angle ya close up, angle ya wide nazo ndizo flying hejuru ya stade. Kandi noneho nyine dufite harya 180 amaso bureba ikibuga hano na hano. Ubwo n'ubwoko bw'iki bw'amaso vision zacu nyine ubureba na hano ku ruhande. Bishatse kuvuga ngo nyine webere kukwereka moment ariko we wayifirinze wayumvisha. Nje nayifili. Wowe kuri stade wayifili. Bako fele. Bari bagutsindira kuri stade ngoma no kubabareye. Ikindi kuri stade abasakuza.
bari abantu benshi akubaze yo akamaci gagiye kujyamo ugata wizanira udusambusa twa cyangwa ibirama bya ukadutereka hano imbere ukubyumva n'agacyayi ka mukaru ka fresh uri kubyumva ukatucana ga screen kawe bro ukigira gutya mari dugafunga nta muntu gusakuriza kareba akamaci ureba engo zose aho bamuteze ariko nawe hari ese musaba bajya kuri stade babatsinde murebe ukuntu manuka wabariye umanuka wabariye urabizi se ukamanuka ubabaye yo turagenda twakodesheje bisi yacu tugende turabona senkani mugiye gufana ikipe niba batsinda wabariye buri umwe aragenda yikura ukwe ntumenye uko umugenzi wawe yataye no driver atawe nyine utangira uhita ufata fone bakagira ngo uri bugaruke wicare ugahita ufata nk'akamoto bakakubura babyita kwivumbura bro kugenda wabariye abariye iyo bakidukubita nibwo uhita ugenda ubona umwe ari kugenda yikura ntibagendera igikundi ese ufana Rayon ngenda umureke ese uba wumva Rayon yagera nka Eyanjo kugira wishime dufite bad management kugira wishime uba wumva yakora nk'iki yabimeze nka gute niyo kipe nyine ikipe ni ugutwara ibikombe yingeranyuze n'ikipe y'Iburayi wumva wakwifuje ko Rayon yabimeze nka yabimeze nka Man City na Jay-Z na Godiyo na Balo ikintu Man City ifite leadership nziza ifite abayobozi urumva abanya Abu Dhabi nuza nyirayo ntabwo mwita Shehe Ndera nako na hano Rayon nta nyirayo yaramutse ahari yazajya avuga mukuru mvano ndi kuvugira uwo mushehe yabonye bamwita Shehe Mansour niwe nyirayo Mansour afite 15 billion yarayiguze ariko aravuga ngo urumva ntabwo nzi ibintu bya football sinshaka no kubimenya appointing abandi bayobozi babizi abatumwe bwe mu bikurikirane aribwo yazanye ntabwo mbibuka neza abajama barenze muri management z'ikipe Akbari niwe yahise appointing nka CEO we abari beside nyine sibye kuva ngo ikipe niye nta bindi akoramo we ni owner ako n'ubundi owner barumva ariko twebwe aka kanya sorry to mention ariko gacinyaraza cyangwa nde avuye muri laguruware nyine ni umuyobozi mfasha urugero umusuraza from nowhere usanzwe wicuriza nk'amapine witwa president ujye kugura abakinnyi Mansour ni ujyana na coach kugura abakinnyi Mansour abati ngenda basinya sheke kandi kuba Mansour wo mu Rwanda Mansour abakinnyi wo mu Rwanda wo murajyana murajyana ni nawe bari na coach niwe wigira yo gusinyisha ni udiringa n'abakinnyi nibyo mukaya kuri radio isibo bari kuvuga polisi iri kugura abakinnyi itaragura umutozo bo bari bafite babiri abakinnyi muri kugura mu system umutoza zabatozamo ubundi umutoza niwe wakaje mbere umutoza ahubwo aba yafata abakinnyi bose kabakinisha muri ball niyo mpamvu nyine umutoza agiye abakinnyi yifuza n'abarekura ngo asaba agiye gutoza ahubwo ko abashaka kwikorera akazi gakeya reka Moussa nawe ntuzi football ntabwo uzi football umukoci mba numva nge yafata umuntu utazi imfutu kamugira umuntu uzi imfutu utsinda ibitego umukoci aba afite system akinamo aka kaya polisi iri mu makosa ndakotinga isibo ready umutoza niwe ugomba ni nko kuvuga nka kuno ni wowe ukora ibintu bya video sindakuzana ntangiye kwigura kamera ntazi ndi kugura za Nikoni zaki ni wowe uzazikoresha ariko nturahagera umbwire kamera ya nyayo wanzaniye na za divika none usange bagiye bamenda bakajya bambwira ati ariko na tape baracyazikoresha usanga nazanye na ball zitanakora ariko nanone ibyo nakubwiye Rayon nta nyirayo that's the problem polisi ariko nayo ifite leadership ubundi nka Rayon yaba ihagaze nkangahe ku isoko mpuzamahanga ry'imigabane ku buryo umuntu ashatse kuyigura 2 billion Rwandan francs yes 2 millions de dollars ariko zarenga ko byibuze ayo ngayo bayakoresha kuri sezo sezo ntabwo Rayon ikoresha 2 billion yes 2 billion Rwandan francs ku mwaka ubwo ikipe yabikoresha $2 billion ku mwaka ukuntu 2 billion Rwandan francs mu mezi 10 reka tubyoroshye 2 billion francs Rwandan francs ni reka dufate basi ko bakoresha ubwo ni ku kwezi wabakoresha payroll biri kumwe kuri 50 ku kwezi wabakoresha miliyoni 200 payroll ubwo nabakinnyi gusa nka senkani reka tubishyire mu mezi 10 sibyo 2 billion
ubwo mu mezi 20 buri kwezi wabukoresha angahe? Oya, mu mezi 10 desa miliyo. Uramutse ukoresha desa yangejo uzukoresha desa miliyo yaba ari ikipe ikaze desa miliyo. Desa miliyo ni nkubwo mu cyebase ko umerwa yabikoresha desa miliyo. Oya nge nareba rero ntago desa miliyo zigezamo desa miliyo ku kwezi. Yaburenze 2 billion. Ese shampiyona y'igikombe ubwo twatwara angahe? 5 ngiramo. 5 ry'ikizo rya miliyoni 150 kuri shampiyona. Iyo twakira igikombe ni 150 baguha. Watwitse 2 billion. n'amakipe no mu Bwongereza usanga ikipe ikoresha nka 1 billion nyine dollars kugira ngo wininge samu millions. Ntago igikombe kimataringa ahubwo kuvuga nyine ngo wagitwaye. Ni ngo kuvuga ngo nge nzajya nkwestinga ibiceri ba gikombe. Kuba wagitwaye rega hano twebwe tuzi ngo inyungu rara ku gikombe gusa. Ariko ahandi baba bashyizemo muri sponsorship. Nike nimutwaye igikombe turabongeza indi miliyoni 200. Urumva kwikarifiya muri UEFA bagukubita izindi ni ugenda wungukira. Hano bakabaye bunguka sijya namba tujye mu gikombe cya Afrika cy'amaklebe muri East Africa cy'amaklebe muvira mu majonjo. Ari nyine uramutse ugina fresh ibyo biceri wazajya ubibona. Ni mwayajyamo inzozi no kujya mu matsinda fresh wajyayo. Yego. Nizubwa igikombe naba ngishaka wiki yangu. Igikombe mani miliyoni 150. Ntaki Moussa nushaka kujyageze mu zindi shampiyona. None se ikuzo niryo utahira. Ikuzo se oya n'ibindi besides nyine babona n'izindi nyungu nyine muri control bafitanye n'izindi kampani. Uwo ni wabaye wa mbere. Ebaza no nimba reyo ariyo iri kugira ngo mwumvishe kuntu nyine ubucuruzi babutandukanye ama TV rights nka arya amanutse Leeds ngira ngo amanutse Leeds mu Bwongereza. Ako mu Bwongereza banacuruza abakinnyi. Mu Bwongereza ikipe mu Bwongereza ikipe yamanutse muri futu. Mu Bwongereza ikipe yamanutse yakorera hafi miliyoni 190 z'amayero z'amapaundi. Aba bacuruje utuntu yarushije ikipe yatwaye igikombe mu Bufaransa, Irusha ikipe yatwaye igikombe muri Espagne, Irusha n'igikombe yatwaye mu Butaliyani. Ikipe yamanutse mu Bwongereza kugira ngo wumve iyo mwa marketinze boro yanyu ku ma TV rights kubiki. Umva rero twebwe nicyo tubura bagiye bagira ba Kenisi akaba yamamariza Reyo kandi afite gasogi. Kenisi afite gasogi. Jewe rero ukuntu numva mwene izi boro z'abakiza amakipe zabonetse. Zimusoza zafanye gasogi. Ukaba no mu gasogi yizwe ifite irindi zina rititwa gasogi. Erega n'izindi kuno mwumva Manchester United no kuvuga Musanze. Yego ntaribi ariko ibivugitse muri United Manchester. Ubwo wangura ururimi rw'iwanyu yitwe Gikongoro, yitwa Gikongoro, yitwe Gisenyi. Nabone ko babimeze. Hoya ari utuzina rgatwaje feshe. Hari amakipe yitwaga ngo Umurabyo FC. Iyo nayo nafana. Iyo na Flash, the Flash. Oh yeah. Flash FC kumva radio yitwa Flash. Umurabyo bumva ko ari igitego gifite speed ariko ibaze ngo Gasogi FC. Gasogi ni nkuko nyine wumva za Newcastle ukumva Paris Saint-Germain. Rayon Sports itamva ari Rayon Sports bro. APR FC wana bya brevia ya Gasogi GFC G United bro. United muzakandake kuzonga do kwamira hanga. Ako ntabwo wigeze umwice na kimwe ku gikombe cy'isi wa ubwo kujyana muri business. Ukigeze muri champion y'u Rwanda mbona muzongana. Muri champion y'u Rwanda reka nta champion ihari. Unyuma yo Rwanda ni equipe 3 ubona zizakurikira mu gikombe cy'isi. Zakurikirana. Izatwara igikombe ya mbere mu gikombe cy'isi cyongera nemera. Ntagiye kukubeshya. Igikombe cy'isi burya ntabwo umenye uzatwara igikombe. Okay batatu ariko abakurikiye wabagereranya. Hazakurikiraho El France. Hakurikireho El Brazil hizaza no muri Ghana. Ni bande batwaye igikombe cya Europa? Aho ni Espagne. Europa. Okay. Europa ubwo ni
ni Ero FC. Nyine igikombe cy'Iburayi ndo agitwara. Ni Espagne. Espagne ntabwo ariyo Portugal. Ni Portugal. Aha. Portugal ni ya mbere. Sibyo nimba ariyo yatwaye kabisa Europa, Portugal ni ya mbere. Ni yatwaye muri abaratino bo hepfo. Na Argentine ngira. Argentine ihora itungurana. Argentine nayo iriho. Muri Afrika ntabwo njya kurenga mu majonjo. Ntabwo njya nzongana nabo n'abavandimwe banje. Ku ikipe ya gatatu na amahirwe. Maroc ubushize mu gikombe cy'isi yabaye ya gatatu. Igikombe cy'isi yabaye ya gatatu? Yego yakuyemo Maroc. Yakuyemo Portugal yawe mu gikombe cy'isi cy'ubushize. Abanyafrika tugenda gahoro cyane sinzi ko baba barateye intambwe cyangwa batarasubiye. Maroc rega n'abenshi bidakara ko atari abanyafrika. Barabasiza. Ntabwo ari abiwacu. Okay. Nimba atari abacu ninde watwaye igikombe cyo mu Barabu ubwo ngubwo Maroc. Maroc turata tuyitaho. Maroc. Ako man kamubwira ikintu kimwe ngewe nemera ngo. I believe in Congo. Oh yeah. I swear to God. Nijya mu nirenga amatsinda izabeza ati. Dore nuko nese wari uziko izaba qualifié. Yego. So wari kumbwa ngo ari igihugu ngo kitazwi ngo cyakabye ngo cyananganyije. Ko cyumva ko bitaba kuri equipe de Leopard no. Ase okay eshatu fana none. Eshatu fana amahirwe ufite none ko ubuzifana ko ntaho zizagera. Ntaho zizagera. Nk'umupatriote. Nk'umupatriote. Ya mbere nawe ndi gufana ni le Leopard du Congo. Uri kubyumva kuko niwe uri hafi yanjye n'umuturanyi wanjye. Le Leopard zirabanza indi kipe yo muri Afrika ya Cape Verde. Cameroon iracyakina. Cameroon ryari qualifié banza. Cote d'Ivoire irimo. Cote d'Ivoire ntabwo ari. Kandi ejo yaranganye. Ghana ntabwo ikijyamo. Ghana iriyongereho. Ghana iranakina uyu munsi. Oya laissez-moi go bowling irahagije muri Afrika. Rega noneho nje mu Barabu. Mu Barabu harimo za Qatar, harimo I go Iran. Ejo yananganyije. Twanganyije? Okay, I go Iran. Ngomba guhangana. Okay. Tujye muri Argentine ubwo ni hepfo. Mu Baratino. Mu Burayi ariko ntabivuze. Mu Burayi ni Portugal. Burayi ni Portugal. Ahubwo muri bwa Burayi bwa bale France nashyizemo na France. France impamvu nyifana. Muri Aziya se mu ba Japanese. Il y a aussi les Japanese. Muri baravandimwe ariyo bande. South Korea iriyo. North Korea. North Korea nagi. South Korea. South Korea dari qualifié. Mu bajinja nimba Japan irimo nayifana je. Aba ngaba ariko ntantu bagera muri biriya. Japanese bafite kuzakuramo Congo nibahura. Oya, nanone ntabwo ibyo nabyemera. Oya. Reka tuzakora ikiganiro boro yarangiye turebe izi predictions za. Okay, nakwifuriza amahirwe le Leopard ubundi nkifuriza amahirwe iyo muri Espagne bayita ngo iki buri kipe bifite izina. Espagne bira bintu byabo ngo Three Lions zise. Yitwa Three Lions. Three Lions n'Ubwongereza. Iyo muri Portugal tugomba kumenya nayo iya Cristiano uko yitwa. Noneho izo nizo nakwifuriza ni amahirwe masa. Asante sana. Les Portugais et les Léopards. Go les Portugais, go les Portugais, go les Léopards, go les Léopards.